Hello, this is Evelyn aka Ene Mukulat. Na ore taata mada ai naata njajito ntoyie naisumate airorie tene. Ore taadii enkisuma nikiata mikintoki dii siyiok aapik enchumbi. Mikintoki aitaa ooten tenikisumate nikitaa malaikani. Mikira malaikani, kira ake iltung'anak nikira ake nkituak. Eeta enkitok nafasi enye tiatua maisha, endoa o mahusiano. Neeta olee nafasi enye. Naa ore taata entoki nayieu nalimu, nalimu ajo maeshimianata tiatua ndoai. Kieshimu olee enkitok, nieshimu sinye enkitok olee. Etijing'a kuna olong'i enkiti ubabe nenoto nkituak hasa ntoyie naisumate. Metii entoki nanyor olee kama enkitok naeshimu tempelo oltung'anak ninche ake. Teneeta oltung'ani nayieu neliki olee lenye neng'as arrimu meshomo ake ewuei nee ninche ake oopeny nelo aliki kake minkosoa tempelo oltung'anak. Maishoo olee enkanyit naistahili piishori. Amu inakata siinche errinyoki iyiok ina anyit. Egilaki ake enkitok olee enkanyit negilaki ninye olee enkanyit mara mbili. Yiolo ajo kanyo? Sababu wababe dii lewa anyway kwa hiyo tenijifanya kama enkitok ira mbabe naleng nikintodoli iyie ubabe mara mbili ina nintodoluta. Kwa hiyo ore enkisuma ang mikintoki aitumia enkisuma ang tentorroni. Mikintoki aihempichia entito naisume metaa tofauti tiatua enjamii. Eutita iltung'anak kumok naleng litu isuma tiatua nkang'itie ntoyie naisumate. Eutita ajo tapala taduo elamita orkuak, epalita orkuak lenye. Elamita ake sii ajo mokure eeta enkanyit, mokure eshimu irpayiani lenye, mokure eshimu intoiwuo enye, ntoyie nitu iyami, ntoyie eyeyio. Kai dii iyiok kiyaunye kuna tokiting. Kwani mifundishitoi tooshulei ajo ino mintoki alo aeshimu ntoiwuo inonok, ino mintoki alo aeshimu labda irpayiani linayamaki. Matapala enkanyit inchi ibaki kama enkanyit. Eshimu iltung'anak linonok kama kawaida. Pimitoki aiule shule aaku nking'urakita ake sababuni naapalie kitu epik inkera. Etai ntoyie kumok naamirikito iendelea shule kwa sababu oltabiani lontoyie naisumate lemieleweka au lemisomeka toki. Yani orkuak sidai. Ntoyie naisumate nemekure eeta orkuak sidai. Kwa hiyo etureiyie ninye iltung'anak awaita ntoyie enye ishulei. Kwa hiyo mikintoki aikenoki nkera wadogo zetu, nkera ang irmilangoni lenkisoma tomienendoni ang. Matabarakiti aaku irmaasai. Matipik enkanyit namba moja. Enayamaki enitu iyami. Mainoto enkanyit embata lewa lang naiyamaki peetumoki siinche aiyanyito iyiok. Iyanyit entito nitu iyami ntoiwuo inonok pikitumoki siinche aiyanyito. Ina toki nanu taata ayieu nalimu amu atataa siinye etii enkiti toki nijo mokure esidai. Etaa kigilita enkanyit ntoyie naisumate amu mokure kintodoluta enkanyit nijo enaapa natii atua irmaasai. Kwa hiyo ina toki taata ayieu najoki ntae aliki tene ajoki ore enkisuma ang nchoo meolo aaku entoki netaa kigilie enkanyit toonkang'itie o tiatua ndoai ang. Neeku kiunoki ilewa lang inkutukie nikiyau ubabe. Maijishusha. Inakata siinche ijishusha ilewa lang. Ening'isho lewa naleng enedol enkitok naeleweka. Kinining'i naleng kwa hiyo maelewekata. Nawapenda muwe na siku njema.